ora tun tuma chuan America rama mi hausa ton to billionaire mi zali zinga hausa zual top 20 te din mun an sum nei zat an hausak dan kan ta lang don ani Forbes magazine October tha chuak tora USA mi hausa ton to billionaire mi zali te mingle an sum nei an tilanga chuta chuan US President Donald Trump po lang phain US dollar tu la ding on billion 2.5 nia chutania mase kum sang hi som pakwa tanga September sang hi som ni chungin ama chu Congress a House le Senate pai tumna impeachment wangin le COVID-19 pandemic wangin US dollar makta duai zaruk vel lova chut sakani Forbes mi hausa zali zinga zathum som thum pakwa a aom phani billionaire mi som ni te sum nei bel khom chu US dollar tu la ding on sang khat le zathum 1.3 trillion atling phadaya aturu buruin atheu neulo amai mai lo hle heting top 20 zinga hausa zual te din mun chu ni pakhatna Jeffrey Preston Bezos Jeff Bezos tia kan fiatlar amai kum sumruk panga upania Seattle Washington khopuya chengchu Amazon online sumdon na wangte media Washington Post nei tu ania ama hi internet entrepreneur ni in tuna hausakna chu US dollar tu lading on za somsari pakwa nia khovela COVID-19 mishing pur thri leng wangin miten online shopping antina sa zuala COVID-19 shipui chu a hausak pha hle ne za a somruk pasari izatin asum chu chia pomang magin alopung thur thora US dollar tu lading on somruk panga zetin a hausak melani mase Amazon noya thoktu te hian Northern Navy tini West Congress chuan antitrust law abo CM tin an chui megane pani na chuan William Henry Gates Bill Gates tia kan hriatla medain Washington khopuya cheng tuna kum somruk palia upa ania US dollar tu lading on za som pakhat anayanga chutani asuma tangin COVID-19 shileng dona torin August ni som pakhat khan US dollar makta duai zathum somnga loi apea hei hian vaccine siam na le research be na te huamang donor choose ti atangin za a somnga chu sumto bel the tora ngayani pathumna Mark Zuckerberg ti kan hriatlar Palo Alto California state a cheng tuna hian kum somthum paroka upa ania khovela social media lar tak Facebook Incorporated nei tu chuan US dollar tu lading on somriat paruk anaya ani po hi Jeff Bezos ang mayin COVID-19 shipui leng chu a hausak thur phane Facebook vela chin clearna racism anti alara wangin Adidas company te Cloroy ten andulo zian lan tira an boycott wangin dan thar siamin jun tha tangkhan politics thela me puite hroi kholo thei fakna le in huat na tongkam hate speech political advertisement te omphal lovin Facebook atangin conservative right wing media le an account an paisakna sa hle Mark Zuckerberg hi mithen khat chuan left wing mi le sa US President Donald Trump du lo tak ni in an pone palina Warren Buffett ti kan hriatlar ani hi kumsum kwa upania Ohama khopui Nebraska state a cheng chuan US dollar tu lading on somsari pathum point panga neya Berkshire Holding Dominion Energy natural gas pipeline chu US dollar tu lading on 9.7 zetin July tha aleya poisa le ba wangin kumsang hi nuwa tan hiam ta a number 3 ni 3 na niya number 4 a atla tariani pangana Larry Ellison kumsum sari paruka upania Woodside California state a chengani US dollar tu lading on somsari pahniya software firm Oracle nei tuani parukna Steve Ballmer tuna hian kumsumruk palia upania Hunts Point Washington a chenga US dollar tu lading on somruk pakwa nei ni Microsoft atanga hausa chawania Microsoft Chief Executive Officer Lui Hian COVID-19 shileng donan US dollar makta duai somli apea University of Washington School of Medicine ten vaccine chak takan siam theinan US dollar makta duai ruk ape bokani Sport and Concert Arena Lui Inglewood California state ami chu Mars kha khan US dollar makta duai zali na leya masya nei to masain te boin lawsuit file wangina khingani Ballmer hian building thar sport arena chu abula
NBA khelna tur le ama Paul din Los Angeles Clippers tan asa chawang pasarina Elon Reeves Max FRS Elon Musk dia kan riat lar kumsumli pakwa upania Los Angeles California state a chengani US dollar tula ding on sumruk pariat anaya chutani ani hi Tesla SpaceX awanga ho sa chawania SpaceX chief designer ania Boring Company co-founder ani bokani tin Boring Company co-founder ani baka OpenAI co-founder ani bokani pariat na Larry Page ani hi kumsumli paruko upa ania Palo Alto California state a chengani US dollar tula ding on sumruk pasari point panga ania chutani ani hi mi zongzong na kan man tangkai Google wanga ho sani pakwana Sergey Brin kumsumni pasari opania Los Altos California state a chengani US dollar tula ding on sumruk panga point pasari ania Brin hi Google a president thina nia kan suitak Larry Page ka CEO thina ni company lar Alphabet atangin December sang hi sompakwa abanga Google Maps le YouTube a shareholder ani somna Alice Walton ani kumsum saria upania Fort Worth Texas state a chengani US dollar tula ding on sumruk pani point pathum anaya retail shop Walmart lar tak nei tu ani som pakhatna Mackenzie Scott kumsum nga upania Jeff Bezos anu pui hlui Seattle Washington state a omani US dollar tula ding on sum nga pasari anaya chutani ani hi Amazon atanga hausa apasal thentak Bezos nenan sum nei insemna atanga hausa ni July tha khan an then fela a hausakna sum chu non-profit organization tan pe ka chak thin thu alo soyangin US dollar tula ding on 1.7 loi chu non-profit organization 111 te tan public health amhan turin apechuakani alo tiam to angaya sunga pek chua wang hian faka hlo hle so panhina Michael Bloomberg ani kumsum sari pariata upania New York khopui New York state a chengchuan US dollar tula ding on somnga panga neya Bloomberg LP lar tak nei tu ania New York mayor hlui ani US president chu kumsani somni hian chu uve tuma ma se suma seng chau man na in Mars Thakan Democratic Party battle for the White House in dona le intlan sikna chu a chol san ta ni ani hian COVID-19 dona turin US dollar makta duai zathum somli apichuak bokani som pathumna Charles Scott ani hi kumsumriat palia upania Wichita Kentucky state a omani coach industry lian tak le lar tak nei tu ania US dollar tula ding on somnga pathum point panga anaya chutani tuna hian US a chuan private company group lian berania kumsanga zakwa somruk pasari tangin US dollar tula ding on za sompanga man z until siam ano thaltoni sompalina Michael Dell ani kumsumnga panga upania Austin Texas state a chengani ani hi Dell company nei tu ania Dell computer atangin US dollar tula ding on somthu panga point paruk anayani ola ka video te enamro thil sak thin tu te zong chunga lom thu ka soya tin ka video hi miro like no share sak turin ka ngen che a chuan ka channel hi lo subscribe ve lo ni chuan a no subscribe button khu no me sak ve don nia chumi zo a share chi a notification bell kai met le ke wanga chuan ka video thara piang te mai lovin ilo en thin don nia ka lo me